Assalamualaikum Langi Paw khatang adum mayam da haijege ahan beda yam sathen nungaite Manipur da hojik thogleba thodok punamak adradi Meoi taruk maral leijadraba makhoi taruk to mayam ge appeal gi matung inna mayamna appeal chu tawramni amta thadok piyana du mak tawbe matung da Meoi taruk hatkep sidi yam sathen nungaite yam sathen thamoi sokpo afamni adu mawang ida jo hatu hajin tawgib du yam nungaite seng naibda adu micham sida de suptai ta inroi danimni yarima khai lanmi macheng thengnaba lan tawne ne harga lan tawna ba su apopo na te santi lak pasini yamna apopo che adu do atawri yam thuna santi lak paina adu ga loina na mayam channel ase subscribe tawbiramu like tawbiramu share tawbiramu adu Meitei Pangal Amasung Meitei chinaw mayamna support tawbu channel ase adu yakhodi icham chamba mini adum paw khar pi jesini maike marigi adu hojik ta Israel amasung Palestine manung lan si yam sathen kalli adu tanatta bida hojik America ge taraf tagi Ukraine da Kuchugulai Yamna Achamba Pangal kalba Kuchugulai pibagi pawam su tai adugumba Kuchugulai duna Russia manung da tarak pataragadi Russia na adugi athuba da magi jawab pini haina adusu Russia gi taraf ta statement am lai adragi somda aikhoi gi Hizbullah gi makhoi gi media ga contact tawna ba madre press conference tawba adugumba sport person amana halgi makhoi gi air strike mahan strike tawduna bom lang thadana Lebanon Beirut manung da adu medium sira adu galoina na hojik sidin hal mawang de sunne habi khramni Israel manung dagi micham si yamna thoktane chakhare am de Europe Cyprus amma made yam sathina tes se thadok laga desi loin chenare apul bada marak sida mi sirisi me kul manga kontra ram surami nahi ni humni sida sirisi makhoi gi adu makhoi gi pawde adu mi tara mit kul adum khaktane moina da bhena siram ne adu mathakta asok pasu yam so amni adu mathakta ngarang Hizbullah na roket cham kontra mathakta kapchal kipse Lebanon gi mathakta adu loina na Tel Aviv yawmahi adu loin kapchal khramni adrei somna bu hojik karina da Gaza sida mi se kam sirap se mayam na paus pibidre kariga adu somda loimakki midyeng si loina Lebanon border da ta khramni na somda Gaza manung chira kari oyap se khangde Gaza manung da suthina micham habdu makhoina kam to dna school da madrei di studium da adu makhoi gi refugee camp saraga laiba makhaidu adui mathakta na ngarang su nahal su adum makhoi gi pochai purakle char ro khol ro haina sum school long phak mayam micham do ko jalega adui mathakta mak bom lang thrimni do ngarang da mi series mi 67 ni khoi Gaza manung da series adu ga loina na Gaza manung da makhoi gi markaba teng D9 madum tawna makhoi gi vehicle yam sathina sikum group Hamas amasung madredi sniper adum tawna makhoi mi su mayam mahalli madredi somda hojik Lebanon siga makhoi yam sathina yamna thubda ceasefire lakpagi tawbagi adugi wadum adum nainari adu Lebanon gi Hizbullah gi taraf tai kari wa lakpano kari mong da makhoina kanam si thamlakpano adu mayeng butai kari no makhoina pami se Gaza manung da lan si lepa pami bra kari no karam na adu su mayam em batai madre di somdana bu huti gi taraf ta su madre hoji anga pai bu Israel ju ki re America su ki re huti gi makhutta ballistic missile madre di hypersonic missile che karum de laim no su yam khu chuklai che karum de laim na makhoi si ki re dui mathak ta huti na so ju lep te red si amasung Tel Aviv Haifa sin ching da yam sathi na lan chi tawrei adre di makhoi su mi su mayam sirimni IDF ki su madre Lebanon manung da su makhoi changma ngamdre adum tawdna pause macha mayam lai adu pause horel live tholok pada phajana nei di live tholok kaina khallimni to live tholok dai pause pijra ga mayam da aduna hei gi se phawak tani adu makhoi hojik ceasefire to bugi yam sathina makhoi hotnari America yam sathina hotnari madrai di Israel na hai khare hojik Hamas ki mi makhai se hojik Turkey da chakrab Israel na harim no ma Turkey ga ngang roi chine mi apha ba thadok thajin chigi ma Turkey ga ngang roi chine ma do hojik karino adu gi su pawam tholakani tholok tungda update pijrake aduragi somdana bo yakhone lairibasiga madrai di Iran chigi yam sathina nakchanna dana amama khuchukulai madrai di amama pochai gi su adum lenden yakhoi gi karobar business ki adum mugi yam sathina pawam chathanari ekhone lairiba mafam siga Turkey ga su yam Turkey arsung Iran ga su yam sathina nakchanna ba kaina mama kanum tore madrai di Iran se hojik high alert ni Iran sina mata chadri marak sida lan takhib ju kare ga di Iran sina haire isi sangli dhamki su saure ma do hojik ta news khar de dum paw phang madre di makhoi gi RB news khardang Iran gi hojik ke temperature pura high dine ne kariga di kamatam kare torokani karim ta khangda na sim su pawam phangi Iran gi taraf ta gi lan si ta khi ya ya na adre di atopana somda la agana bu Iraq ke taraf ta gi su drone amasung madre di rocket drone tani
इराक की तरफ से कापचली जन रॉकेट न बुखर लल्ले मादु ड्रोन सु याम साथ साथ ने कापचली माद्रेदी इजराइल की हौजी की नेतन्याहू की युमदसु बॉम्ब लांग पोखाई खरमने बॉम्ब लांग पोखाई दी मागी या कोई गार्डन ने बॉम्ब चिन तार से दुम तौदना नेतन्याहू सु यौरमनी अदो हौजी हौजी से फवक्तनी लान की पाव से अदो मैम पुनमक सपोर्ट तौबु सब्सक्राइब तौबु लाइक तौबु शेयर तौबु आई मोंगे द हाइजरमदे मादो हौजिक अदुम हाइरिमने करेगाइबदि सब्सक्राइब सी यामना तपना कारपम तौवी अदुना वाखल हौजिक नुवाइते अदु मैम मैतेई सु मादरेदी इसिनाव मैतेई पांगल सु सपोर्ट तौबु चैनल असे अदो याम थुन्ना अथुबदा मणिपुर लैपाक सी जिरिबाम सी यामना अथुबदा इंगबा हैना मैम दुआ तौ अदुगा फजन फमलेगा करी मोंगदा ngangnamno kari moongdano lan si lepa adum tauba adugu moongduni lengten fajari se nuaite nahal mioi taruk to sengna haibda thamo yam satin soi am satin nuaite makhoi taruk to angang makhoi da adum michido udina talaire ngang na ham hido adum tawdna moangai de thokiba thodok pu nuak su nuaite hojik thoklei ba thodok pu nuak su nuaite masi athub da santi purakna ba asedi ai video khudingi haijeri mahi loimak government gi failure ni government pali ba makhoi manipur sarkar gi si failure ni MLA ama magi mohile mak failure ni makhoi na tawgade sinan na lanchi sirene chauru lan no model lepi sidi kasulai tab lan ni hai regadi to makhoi na adum politics tawdna lan si tawn handna adum thamemni dosia phawhakten ni gi pause sirelo ijare assalamu alaikum